будем тусить одноклассниктарман. Будет круто, будет весело. Только вот білмеймін, менге весело болар ма екен, білем. Обязательно. Эсме ашымай отырған кешеге весело болар ма екен, білмеймін енді. Короче, достар, таныш болығыз. Бұл менің одноклассником Галимов Ринат. Біз яшсақта вообще капец дружили, очень близко дружили. Мы делились все секретами. Evet. Öyle indi. Вообще хотят дружить тенегу, evet. И был, конечно, алдыла, şu mağla hatlar meni unuttu. Представляете, мы достар. Все, конечно, алғай, мен гаракпайын подружкаға. Оның другая подружкаға появился. Гульфияның туалгында ведущий сам Фәнис Султанқұлов. Представляете? Юк, айтып ки, давай, короче, шу, прикиньте, знаменитый Фәнис Султанқұлов. Если вам трудно выговаривать Фәнис Султанқұлов, вы можете называть меня попроще. Афанасий Родионович. Потому что ты долго рисовала свои брови. Я тоже долго рисовала свои брови. Любой қонақта біздің яқтарда үстелге табақ прямо қоялар 5 бармақ. Прикиньте, вот любой қонақта. Не дегені қонақ маған юбилей манда, юбилей түгілме обязательно мына осындай 5 бармақ әпкелеп қоялар. Мына табақ мына бірақ весь үстелге ошай тедіп қоялар. Мына 1, 2, мынандай 3, прикиньте. Вот аят мол, туған күн ме, юбилей ме, короче говоря, всегда 5 бармақ. Блин, бұл ел Фәнис ағай, Хауда. айтыңыз әлі, не үшін рет башкирский дискотекаларда выступать етеді? Потому что мен олог кеше, уже меңа кейден өс елдан 50 доллар. 50 яшық кеше үрмейін. Ол қартая білмей, мен білдім. Жоқ, ұстыды, мұна мен ешкен үсті айтарға мен надоел, өфі барған дайымай тұқайды. Жоқ, мен башқа концертмен ғымырда үрмей, меңа ошы үш оқшай, меңа өзімен оқшай, шуға мен башқа сәхнеге мүмкін келмей. Оригинал, Дултар, только в башкирской домохозяйке. Эксклюзив, сейчас Фәнис Султанқұлов сам лично исполнит песню «Кальберки, давай». Истәрін еңе барам, үйіңе келіп кетем, хыдғырам, қысқырам, в общем, мені сақырам, кені біліп күн асықтым, меңа қырын қараның, әрләнің, в общем, қауыдым. Кстати, Дултар, Фәнис ағай эту песню отдал или продал Бебитиға. Мы вот сейчас узнаем. Не продал, я просто ему его разрешил ему исполнить эту песню для молодежи, потому что яштар уже мені тыңдамаймын, у меня олар үшін олы. Ол ер әдрек керек кеше ешеткені үшін мен бәйбе итқа әдрек рұқсат етсем. Зато қазір яштарда оны. Да, Бебитиға юле кеткен. Сколько стоит вообще мына сақырға Фәнис Султанқұловты юлелеға? Кешенен ортағына қарап өлсей өті. Мыналы 30 сантиметр бұға 30 мың келіп сағат. Меня русова. Я хотел примерно средний ценник. Примерно 30 тысяч стоит вот так Фәнис Султанқұловты сақырға юбилейға. Между прочим, я скажу, просто қатқыз ведущий. Біз туқтауды күлдік. Я даже не ожидал, что Фәнис ағай такой остроумный юморист. С вами была башкирская домохозяйка и знаменитый Фәнис Султанқұлов. Hingga dileyim şartlar, bəxət, odun günlər, samigranı, havlıq indi. Hingga bir tane aksa bulaklar, min yarata bölümsek ki, ətak-sətak bulaklar şuğa. Uyuya, başlamışda aytlar, remont dinlər. Bana kovrik munsağa, kovşik munsağa, maşalka biravı hingga, biri linarga, gecorka munsağa, yapaşı. Her yerde onunla olanı. Grişka manraşki halarga. Bunda грязный белье мусала. जागी जागी रात पुकारे तुझे सुन सुना दे वही धुन Jimmy 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 आजा 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 Jimmy 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 आजा 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 Вставай, пошли со мной в бессоннице ночной. Прошу тебя, родная, ты песню эту спой. Jimmy Jimmy आजा
biri какой-то бүлек әзірлеген. Бізді бүтәбіделек тұшқасы қардылар, қаршы алырға бұл бүлекті достар. Видите, достар, какой бүлек. Офигительный. Аппақ келі. Офигеть бүлек келі тоқаны достар. Как ощущение? Невероятные. Залия, хадр куралайында юбилейный сахарла будет ждать такой же подарок. Залияники камазный. Альберт, я тоже хочу на день рождения вот такую машину. Представляете, мына Гүлфия ауылда тұрып, Ленарман. Шундай машина бүлек еткендер. А мне юк, прикиньте. А хин мне ничего не подарил. Hadi esirgele yaramay. Вот эти. Yon soyum indi hadi. Ашап та умай, esip de умай. Короче, достар, тәгәт өләсей бүрдә яшәтеп юк, безнең Рәшидә апай көн дә килеп моны өләсейде карай. Көн һайын ул бында, evet Рәшидә апай. Әйе, о өләсейнең күршеһендә генә яшәй. Агарот артында гына яшәй. Башыңа ништәп мешок кигәнең, мешок? Май кайным, май. Өрәндәй гәүдәй торып. Балларым белән матулап тышта сәйсеренек. Азат белән аян сәйс туалеткә йөгерә, олатагана, оза туалеткә йөгерә. Тип утырырынек. Калай күңелдә сактар булган балам. Менә Хәзер дә күңелдә инде бөтәһлә кайтып тора бит сине. әйе. Ана кияү таппыга, кияү. Кисәле. Берәйһен тимдәр кирәк Әлфиягә. Әлфиягә тимдәр кирәк берәйһен. Бу уже утын табар түгәле. Бас кит янда юк. Niye evladım kıyafetler? Ede uluman timdeyik diyor. Neyden ulu uyuyan timdim? Nasıl olmadı? Ular kartaya bitken 30 yaş esehe aşağı yaptırıp oturalım. Sen oksijetere yaşayın kerem var. Ya Kıvartırın. şimdi benim öyüme 50 gutmek ilgilenin var. Ben öyde yaşayayım. Öyle. Ha. Hasan lisel beret neyde okuyun? Mektepte. Mektep. Kiyav var senin onun tanda koyar. Kiyav bak. Onun tanda koyar. Kiyav bilen gideyim mi sen? Hayır. Kiyav var. Yarın kıra gelip kaçtık daha. Kiyehede yeşile bolunu dardan utehen bolunu seskelerin ya kemede sulayı hağını kötehen. Mana hin şu yerde kanında men isteyim. Deme degan yerde. Zengər kulmek.
Ошоны мен Әйе. яңа яздырганмын. Шуны ярдай турганмын. Әйе. Минең яраткан ерем хәзер ул. Шулаймы? Син кемде хагынып көтәң, бездеме тим? Ой, инде балакайым. Беле кескене. Шулай ярай. Элек өләсе йөргәндә мин бәләкәй булып утыра торгайным. Короче, безгә кунактар тагын килде. Рамзил апай. Өләсәйдең бер туган һеңлеһенең кызы. Давай нимәләр килде? Күрсәтегез. Көстәнез менә ашыгына юаса сезгә. Юаса, блин, хәтер юаса шагыл. Әлфия һин рәхәттән аша һин блин. Ниңә сәсеп ярамаймы? Я, мин һөт исәм Һөт инде. исәм һин. Һөт әпкигән Рамзил апай. Ана каты кин. Ой, нифига себе. Катык килгән. Я катыгап килгәндер. Хоть что-то мне можно катык. Елтәрендә пулсын. Өстәге бер. Нигә бу миңа саммы гары? О, менә һиңә әйбәт булганда. Калай матур гына булды. Менә һиңә. Счастье есть ялган. О, һиңә матур, һиңә ялган. Охти. Яшьтәр макул китте. Һиңә кызыл төс килешә Рамзил апай. Кыз төш килсәм. Килешә. Һиңә кызыл төс килешә. Аясын килешә. Еңдәр дә калай гына. Матур саммы. Килешеп тора. Миңа үсеп киткәндәр бар. Һиңә язган, һиңә язган. Bizde de hoşlan artık himirmeyin dedi. Элек менен хорайдар. Килемсә ништәп ыстарабай уштай. Мен әйтәм, хәер хөтәйме дип көткән картарабай. Хәер хөтән халык чыгарыны яратып. Хавын гәнсә өлгөрмә. Һау катыштыра торган юк. Хәер бөтенә һау катыштырдыңмы? Әллә куе килсә. Самое еще каймактыгын бергендер әле. Мен һәргә күрһәтәм, охранную систему у нас в деревне у бабушки. Посмотрите, какой замок. Мана, вот такой замок. Закрывается просто вот так. И все. Дом под охранной системой Венера Әбей. Офигеть, мен қорқам шетті. Шулай. Бұнда бенесік бектерге асқыз жоқ бір неме жоқ. Мана шулай жоқтайды ауылда.